Za 6 časa policijata otkrila 25 neispravni vozila na patištata na istokot vo sklop na redovnite akcijski proverki. Vo akcijata bile kontrolirani vkupno 156 vozila, od koji 55 su upateni vo stanica za tehnički pregled. Od izvršenata kontrola jedno vozilo ne se javilo vo stanica za tehnički pregled, a 14 bile tehnički neispravni. Konstatirani bile 25 prekršoci vo odnosna vozila, od koji 2 za neispraven ured za upravuvanje, 7 za neispraven ured za sopiranje, 3 neispravni sostavni delovi, 1 neispraven svetlosen ured, 3 izminata važnostna saobraćajnata dozvola, 6 neregistrirani vozila, 2 otkrijeni drugi nedostatoci. Prezemeni se 46 merki za ovije prekršoci, od koji 20 vozila su isključeni od saobraćaja, 23 im su izdadeni prekršocni platni nalozi, a 3 vozači se pismeno opomenati. Konstatirani su i 22 prekršoci vo odnos na vozači, od koji 10 za bespravno upravuvanje na vozilo, 3 za nenosenje vozačka dozvola i 9 ostanati prekršoci. Prezemeni se 33 merki za konstatiranite prekršoci od strana na vozačite, od koji 11 su isključeni od saobraćaja, izdadeni im se 5 mandatni platni nalozi, 13 prekršočni platni nalozi i 4 vozači se pismeno opomenati.